Runmawi TV clear tu te chabai ule Chanchinthar longai thang u ama sain chanchin langsar zolte Longtlai East Bill to MLA Advisor to Chief Minister Dr. Lorraine Pegli and Chinsain Advisor to Chief Minister ani na changa bana the lut anga thuthang chu thudik lawani thuasoi Assam Rifles Suasan Ramhan Zuidan tur ngai tu Advisory Committee in AR Suasan Rama Mimalle Paul Pass nei an pass nei te sokara hlan tura an ngen zinga mission khatin sokara an ram pass an hlan le to ni nan soi Bangladesh National Security Advisor Dr. Khalilu Rahman chuan November ni som pakua le ni som ni chunga New Delhi Colombo Security Conclave NSA level meeting voice rina nei tura Delhi thleng tuna chanchin kim chang zokin Longtlai East Bill to MLA Advisor to Chief Minister Dr. Lorraine Pegli and Chinsain Advisor to Chief Minister ani na changa bana the lut anga thuthang chu thudik lawani thuasoi Advisor to Chief Minister ani na changa bana the lut anga social media changa dar chu thudik lawani thu Dr. Lorraine Pegli na chuan soya he thu lo dar chia mai hi thilshiat sol pal wang mai ni ang ti in kan ho tu te zara he ni na le akentel mo phurna ka chan te hi kan ram le nam tan thei top chua hlen zel ka tumani ati puan tongin Advisor to Chief Minister Finance puti BC level chungan chanchang changa wangin Advisor to Chief Minister ani na changa ban na the luta puti BC level chunga ban the lu hi apom lo thu Chief Minister pulal do ma chuan asoi thung Puti BC level chungan Advisor to Chief Minister ani na changa bana athelu thu atlang than hnu hian social media lama Advisor to Chief Minister Longtlai East Bill to MLA Dr. Lorraine Pegli and Chinsa point Advisor to Chief Minister ani na changa bana thelu atum thu adar zui ve ngala nizan lamkhan Dr. Lorraine Pegli and Chinsa point bana athelu thu social media lama hmu tur aum zui ngal bok Dr. Lorraine Pegli and Chinsa chuan Advisor to Chief Minister ani na changa bana athe ludve ni anga social media thuthang chu thudik lawani thu voin khan asoita ani Dampabial to MLA Thar Dr. Lalthanpuii lianan Dampabial by election a hneina an chan awanga lom thu soin voin khan abial thar Dampabial fanga chu azol West Phaileng Konmoi Chipui le Lalante atlo Dr. Lalthanpuii na chuan campaign chunga miril ruti nat an nei ni chuan ngai damadila unit block le campaign committee te point du thu sama kan ngai sak man tok lo na ngai dam kadil bok ati MNF campaigner le party dang campaigner zongzong te point excellent hersan le boina lian thaman tok lo nia shia thu sein pathian hena lom thu soya chanim ngai taka vote thak tu dampabial mi pui chunga lom thu sein vote tlak chadawangin bial mi pui te afak bok Dr. Lalthanpuii na chuan ke ma le kan party chakna wang ni lovin pathian mol somna wang chawa hneina chang kan ni a chapo thei kan ni lova mitin ril thiang hlim le thisel ipucha wang u ati a min thlang tu chau ni lo khovel mun sang sanga changa min chong trai pui tu te zong zong chunga kaloma MPF le Saka official te po lom thu ka shil ti in klingzo te lo party dang candidate le worker zong zong te ator pui thu le an kalzel tura du sakna ahan thu asoibok ani Assam Rifles Suasan Ramhan Zuidan tur ngai tu Advisory Committee in AR Suasan Rama Mimalle Paul pass nei an pass nei te sokara hlan tura an ngen zinga mission khatin sokara an ram pass an hlan le to ni nan soi AR Suasan Ramhan dan tur ngai tu Advisory Committee chuan Assam Rifles biakin hun chu why merit petition chung mi nia soini wangin ko thu an ngai chan mek thu an soya kanchin kual dor puya hari mandir hum halle manzui the da tura Mizoram gorkha sanchalan samiti bazar branch in Prime Minister hena lekha an thelu nu kir tura ngien tura an ruat NGO Coordination Committee malak na in ra tha achu ngai an be sei thuan soibok Advisory Committee chuan AR Suasan Rama mun le building mandil le lam chi chu committee a chop chua to ri lo ni CNT a an thu lo ti kluk to anga phason na tho tur te ro chu arem chan danin sokarin thok zui to se ti in a mun ma ti phason na execution of site plan nodal department atan UDNPA an ruat bokani
AR chu asan ram handan tu ngai to tu advisory committee chairman chief minister pulal do ma chuan he committee hi mipui huap zo committee ani thu soin an thutluk na te po mipui huap zo thutluk na an ngai thu soya committee a chuan atam jok du dana kal thin kan ni angin kan thurel te hi kan zawaya ku thak na ani atibok Lai Autonomous District Council LADC in Than Lo Tur Chung Changa Mizoram People's Forum MPF Longtlai District Forum Shwai Tu Chu Nemin Khan and President Reverend Dr. LH Lalpek Lu Hovin and Chukhoma LADC in Lalthanpuii nei tura malak na tur sang te an duang LIKBK Assembly Office Longtlaya Lairam Gospel Centenary Hall MPF Longtlai District Forum Shwai Tu Chukhom Chuan LADC in Than Lo Tur Chung Changa MPF Minga in Than Thu Cha Siama Kau Chantina Chiar Chua Tura Pek ni Sentia in Lalthanpuii District Election Officer District Borsap ni Bok Chu Kom ni Se Antibok MPF Longtlai District Forum Shwai Tu Chukhom Chuan LADC in Than Chung Changa Thuthar Theder Tu Te Kom ni Sentia LADC in Than Vote Thak ni December ni Thum Sang ni Somthile Panga Longtlai Khupui Chunga Polling Station Tetlo Kwal ni Se Antibok Ane Hyderabad Lalthanpuii nei Yashoda Hospital ho tu ten Mizoram Universal Healthcare Scheme MUHCS anzom thu puangin Mizoram mi puiten khovel huap healthcare andon theina tur kongzau jok in honna tur ni in an soi Voin Khan Aizol Press Lapa Thuthar Theder tu te komin Yashoda Hospitals ho tu te chuan Mizoram mi puiten khovel el phashi sel na lama in en kolna tha andon fe theina turin Mizoram Universal Healthcare Scheme MUHCS nen an thok ho ti an soya Heto na hnuaya hian MUHCS kaltanga Yashoda Hospitals Hyderabad in en tir te chuan cashless le athonin in en kolna andong theido na Mizoram cheng ta tan scheme sang Mizoram sokar na thok mek le an chung ta tan kum khat chung athona in en kolna pensioner le an chung ko tan kum khata chengnuai som pani chin le general category a chung kwa te chu kum khata chengnuai somret le panga chinte a huama Hebaka hian abika in en kolna specialist care cardiology oncology neurology nephrology pulmonology gastrosurgery orthopedics le department thar thatak tak a huam bokani Yashoda Hospital son MUHCS azoma changa thlama saber chungin damlo atangin bepop tu mi zani chuang an donga tunai hian Yashoda Hospital chuan cancer en kolna ta na manrocha MR linek mangin Mizoram changa damlo en kol masaber ni turin ain buat sei meka chengnuai riat sen sautur chu MUHCS nuaya athon en kolna ani doneni Heibaka hian Yashoda Hospital chuan Mizoram changa damlo kaltetan airport changa damdo in thleng in lam le in tha damlo en kol chung zonga puitu turte angai to sak theidona Heibaka hian Yashoda Hospital damlo in en kolna te follow up na tur aizola OPD an hongbokani Yashoda Group of Hospitals Hyderabad hian Somajiguda Secunderabad Malakpetle High-Tech Hopuya Independent Hospital Paliya Oma damlo en kolna tur khum sangli anei ane MZP General Headquarters Executive Committee Chukhomin School Chen Khat Board Exam Result Chat du luata wanga zirlain hu fual deu te hnol anom thin chu chalawanti thu soin hetiang har sana tok zirlai te chu an har sana te MZP chiatir turin an ngen Voin MZP chhuai tu te chukhom chuan zirlain hu fual thiam theilo le chomdol ngai te chomdola kai chhuai tur zok ten school result cha du na wanga zirlai te mahun chatur ngai to puilwa zirlai an no chuak thin le school danga changa board exam ha chon tura soipui le fui anom thin chu poyanti thuan soya zirlai te hars na chin fel pui turin MZP chu anin pe reng thu soin hetiang harsat na hi zirlai ten tok to lo se an du thuan soibok MZP in zirlai harsat te chan puina tur students aid fund an ruaman mek in ke shwai ni chu wa in chut khoma hian pharin MZP executive committee chuan apoma students aid fund hi mizo zirlai sum harsat na wanga zirna chunzom theilo te chomdol na turani thu soin tlangsar hunata December ni som sang ni somni le panga an ruata Chief Minister Hova tlangsar an tum thuan soi MZP chhuai tu te chukhom hian chongte pia mizo le chakma in khelna boin chuaka mizo ten chakmakut an tuar chu poyanti thule an du lo thuan soya Mizoram chunga mizo ten namdang kut kan tuar le chin hi poikan ti in Mizoram cheng namdang te chu phim khur tur le aram nei tu te mizo te za turin an chia tirani
Chong te pi thil thleng chung chang hi wo in ve khan MZP chhuai tu te chuan Mizoram Chakama Student Union te an soi pui bok. Kumin December ni thuma lai Autonomous District Council LADC in than lom tura Congress Party le MNF Party an thok dun don. Lai District Congress Committee lai DCC le MNF District Headquarters longtlai shwai tu te chhom chuan LADC in than lom tura thok ho turin thuan thlunga soka siam chung changa po tho ho zel an tum thuan soi. Lai DCC le MNF District Headquarters longtlai in rem nang chuan Congress Party in candidate an da lo na biala MNF candidate an puyanga MNF in candidate an da lo na biala Congress Party candidate an pui ve bokang MDC bial somni panga omna LADC in than lom tura hian Congress Party in bial som palia candidate an da MNF in bial somnia candidate an da thung ane. Yonex Sunrise 48 Interstate Interzonal and Junior National Badminton Championship 2025 Itanagar Arunachal Pradesh na imeka Mizoram mi patim in finala Delhi 2-1 na in an champion. Mizoram team 10 first singles sa Asial Shazwala Lutin Lalthanpuii Vans Def zu 21-15 21-19 nin an nea double sa Silaram Sangale Simon Moy Silo te Lutin Param Chadurile Bafia Chabate laka 17-21 22-24 an chaklo wangin reverse singles khel ni in Mizoram tan Silaram Sangan Manthan Bobble Delhi zu 21-10 11-21 21-15 an in Mizoram team zu an champion ta ane. Mizoram pon lam chanchin ilongai thak chun zomang u Bangladesh National Security Advisor Dr. Khalilur Rahman chuan November ni som pakwa le ni som ni chunga New Delhi Colombo Security Conclave NSA level meeting voice sarina nei tura tel turin Delhi atheng. Indian National Security Advisor Ajit Doval chuan hein khom hi akai shoya hein khom a hian Maldives Mauritius te Sri Lanka changa atho pui te Indian Ocean Security Forum a hian antel don ani hebi ma hian Bangladesh Security Advisor Dr. Khalilur Rahman chuan India atlo don ti puan ani hian Bangladesh sarkar lei lok chuan thenom ram te ne na anin lei chi ne chu an ngai poimo berti an lo sei to a ram thenom te ne na anin kung kai na sang thut khoma na satakin antel foti an lo sei to ani. Bangladesh court in Bangladesh Prime Minister Hui Hasina Thitura Shamna Apuan Nu Nikhat Nuwa Bangladesh National Security Advisor chuan India atlo ane hetu puanin in hu hian daka chuan Delhi chu Hasina chu an ramathon kir sakturin angena kumsang ni somni le palia zirlai te kai shuai nor huai hotna khan India rama Atlanchi ani Atlanchi nuwa Yunis interim government laklu ani nuwa po Delhi le daka inzom na chu alachalo le ani. Delhi chuan Dhaka India dodal na ngei dan apung zel tur le anram hindu nam thlem zok te himtur angei to wangin India chuan Hasina chu ahum ni apu ani tunkar chunga Colombo Security Conclave a hian Maritime Domain Awareness Counter-Terrorism le Disaster Response te atel don ni conclave a hian Maldives IO in NSA Ibrahim Latif Mauritius IO in NSA Vivek John le Sri Lanka IO in Defense Secretary Air Vice Marshal retired Sampath Thuya Kontha chuan conclave a hian atel don ani. National Investigation Agency NIA chuan Gangster Lawrence Bishnoi unaw pali apui tu naitak anmol Bishnoi chu US atanga India rama thon chu ani nuwa anman pangai takaman ani nuwa patiela house court a shwai ninga heta hian NIA in headquarters sa anson main remand anzong turangei ni US cheng anmol Bishnoi hi kumsang ni somni le patni atanga tlanchia au naw pa jelatang Lawrence Bishnoi ke shwai firfiak pola inham hnoya pu som pakwana ani anmol hi kumsang ni somni le pathum inkar khan India rampuma firfiak thilti sang kalpui tura designated terrorists Goldie Burle Lawrence Bishnoi te puina konga mipoimo takani thu chui tu ten anmu nuwa mer sangni somni le pathum khan NIA chuan charge sheet asiam sakani ti in NIA press release chuan atarlang Bishnoi network member te na thoho na shatak nain anmol hian US atanga Lawrence Bishnoi geng tan terror syndicate kalpui chun zom zela firfia ka thilti ati chun zom zel nia soini Anmol Bishnoi cousin Ramesh Bishnoi chuan News Agency Press Trust of India hena chungta chuan a himna tur an boy pui hle a
chung ko ai uin Honorable Prime Minister le Honorable Home Minister nena anmol himna tur ngai to turin ka nge ni gengwar athendana hian kan hlau thong hle kan chung kwa khotlang hian dan hi kan za rengani ama hi mo phurtu ni point chui chian ngai ni ati athil ti swalian ber chu Lawrence u naw pa no pangjok ani wangani dan bo chiat na khowela hian aum ngai lo ati NIA chuan Lawrence Bishnoi ne na inzom firfiak gangster enroll na chu ala chui meka hei hi firfiak organized crime group le Lalthanpuii chal tu te inzom khom na network ti chiat tumna ani baka an infrastructure le funding route te ti top tumna ani Myanmar Revolution malak na tur sumzon na mi puite chanem ngai takatel turin CNF in an som Voin CNF thu chuina tarlanda ni November ni som pathuma chang ni som panga chung khan Malaysia Kuala Lumpur khopuya Chi National Front CNF the Global Regional Committee Conference voili na nei ni a revolution malak na tur sumzon na mi puite chu chanem ngai turin an som ani ko chan chang chang thalai pol mei che pol e pol chang chang dang te po sum tho cheu turin he conference a hian an nge ngol hle a CNF the Global Regional Committee Conference a hian ram chang chang som pathuma changin palai somruk pasari an kal khom ani khati zom kha tun chuma Chanchinthar kan puan thei te chu ani e